Por Kapatisi TV. ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. Wadadin Baga District Magistrate Jonga East Khasi Hills District Kakong Rosetta Mary Korba Klapin Jari Deka Hukum Hapa ke Section Shispa Andri Pulai BNSS Naduk Kal Penyojuk Ujuliu Arajar Pusan Hendrey Kidang dan Part Ki Bus Night Super Bat Kitrok Kidmar Kipin Kenya ke Hukum Deka Bayat Lingba Nega Surok Maccabi Road Hakashnong Dem Senyong East Khasi Hills Katpung Gajing Pinmi Ya ke Hukum ke District Magistrate Klapin Tip Baka Surok Maccabi Road Kedega Blashna Omanya Diki Kalihe Berkejingnya jongi kali he, kan penjat deka surok, kan penjulor deka sainan elektrik, kan penjulor ru, yaki linti yak kejat, bat deki kenro jongi yang beril, bat kebalak ban bu jingma, yaki jing im jongi pat ba, kibiyak linti, namar ke jing kim jong ke surok. Bat nalo kata, kan bu jing ruk hamtam, badan kinu-kinu ke jingja bekirki. Kakum ki video belayo ringdor do ba Nicholas Karnami, haka pradrik unailar arajar arpusan, yaki belapha syakabati CTV, lasaki bagi bos night super bagi trok kitmar. Kimdangnya beteng banyak lingba naga surok mana kasngi. Ya gini por, tangni ka step tempat sahaja yang ada hang ni po jam senyong. But adin kajing persiang nakaliang jong ka dorbar dong hang ni po jam senyong. Kajing persiang jong i banyo banrap si banrap halor kani kajing wanya kini ki truk kit load agabai DC udan buram bat rengkat bat I aspiru ila penmi ya kajing maham ba kini ki truk kit load ki bahe kimde benyai na kani kalenti jam senyang nomor kabu jing ma ya kajing long skan ayat kayeng bat kumju ka lenti ke sikin ngila ban saki sai sien pat kani kambe ke sin ka ban kong sai sien ngila ban saki ya kajing dia ka ba kini ki truk kila rat kini ki wire elektrik barang ni por kani truk ru kadang hapeng kajing sakut nomor ba kala jenrat ya kani ka wire elektrik ka bawan na dunang thi na rum bat kala beno menta kani ka wire hang thi kan daya chini smart se kala ban khlem lut khat menta kini ki wire elektrik ni di ka tikli ka bang ya pen bu ni por kalong ba kumdo kini ki truk wat lada hatin bla mi ka order na kaliang jong EDC bat kumju na kaliang jong SP yang yo kalat banyak gini, penyu ni wire elektrik ni. Tu. Pakani kamde kesin ke benkong, aswa tong kaniru. Ka jujia teng ye kani ka jijiang ni po dem senyong. Te ka tu ka jing ujor ka jongi kamut bangai ni syua ujor tang bagi kwa ban puntut ye ka ya yang henrei bagi sutu pakani ka lenti dem senyong kamde kani ka highway. Lani karkom snai kani ka ya kini ki wire lani ka jing bit penbiang hang ni kamdei kum ka belong hagi highway kadang dei ka lentis nong bat kat ba empat la hi pen bit penbiang ya kani ka surok ka pamdei ka surok highway kini ki jingking ki badan hang ni ka ni ka jingking ka badan hang ni po dem senyong bat hang thi halat ban lek sepot nong mensong kidang dei ki jingking ki ba susna tang nak benta ka lentis nong kampat dei ka jingking highway ka jing sunjor jang kini ki jingking hang ni kala penorak jing ma ka ba krau ba ya ka senong ka tau ya ka yat ka yang ru kumju dia kani ka isu kamde ka isu ka ba ka senong kala bu Ahmad jogi district authorities na ka por hendrei ka penpau ya ka jing bom sutnyong bat lese ka jing bom perkhat pat ki nong senong bat ya ka jing ta ka bajur ya ki kumak ni ka por bat kani ka long ka saki jong kata pe ka lut jong kani ka trok ka jing indai su ka lut kani ka dei ka overload abalas batu usai narti penalor lah tentok ka ila pala MSB ka di pulang na MSB ka bolo tanni ke लिए ये वायर तो होगा Tepet mentah ni. Ayo emak. Ayo. Paya ni kini truk mentah. Ki belalanya apa niat yang ni kelenti.
Namar kani ka clearance, pindapat bah kani ka clearance so gini kisayar elektrik. Kampade ka clearance naman ta kikali kipadon kalot. Kapajrong. Lesay kini ki truck red kibakit marret mulai ya kata. Andrei kini ki truck kibakit ya kimar overload. Te kawara jing masih kata ya kasong katao. Ya kaya kayang bani ka jinglong sengan namar ba hangno kano por kala ban wanjia ka jingjia ka ba songsi ko mangila ban sakik ni ka por pait mata kitrok sudah gi balanya pentang ni ter te agi district administration ai nakalian sa police kin pait ya kani par ki sungtu ya ka jing baka snong mat na ka por sa ka por. Chalo. Ya. Ti nakaliang jong pulis ti kilaya poy, ti gidang apsa nakaliang jong MSCB bakin wan kin yo ban weng yu tu wayar. Bat nang ta lesingin sa yo ban penlat. Pai kum kani trok menta. Kat kani kamar. Ini jinja iladak komplain kalau dia di TikTok ada kan kejuni. Maka kalau saya bagi saya di sebuah kalau ibu bekerja, mereka bekerja kan dalam update untuk naik biji dan dibayar. Di mentak kasih ngadu manajer ni, kalau ibu begini TikTok iya. Dia kita tu bah di atap ni plastik pun gini mementai begini ni. Ngadu manajer ni, saya kalau jiblok buat sirkai lah. Di Kaya ini buat sini ada bah, kini nak sebab sini kena masuk. Klarat segi kabel mata ki sender elektrik yang stick lah dulu kalau hot. Masa saya lenti. Dia nak kata bah mata step ini masih di Banuan pun dia ban bat ini gitu loh. Mah nilap apa ni jaka bagi klarat ini ki wire ni. Kalau gua kayak kile ini ki district administration hadian bang ada komplain hadian bah kalau ni order Napo ka DC ba masya su banyak ini gitu. Dari kini kiat. Ki kani ka jituat juga ai. Apo kani ka area kani ka song ka jungi mo. Mabali kini ki video ki lihat persiapan ya kai ka ba ka lo kala enforce deh. Hani ba menta apo DC office apo SP kini uno nama makiru ka kanalang ka kajialang ka bagila Balfat ia pilih jungi i Dr. Amrin Lindo, balfat iki, dan lang DC, dan SP, dan lang di majesty, apa balfat atau kesini, bar ila kerana dia jing bah dia kanji dia kendo, bat makiru bila sim kiai di hendai kalau pada kumni, pos nang taru matai PUI, hari ni area jungi, hari ni puar di beladap, dan kerjanya patah jungi kita di bakit kendo, jadi bakal isai net sya kalau warna ikan ni kasok kalau untuk sekolah kendang deh. Kalau kacaru ladak baik do saw. Kini baru kali ini ijingnya iba ni kedua ni hanya po soslo ba menjumpai hat ba benar-benar dengan jam ni. Dia ngasau ba ibori badipet kin kalau kena bentam dia ben su ajam gumne. Ini di jikal pat lagi. Kang ba mengingin like nak di jing jari bagi kedua nak rapor akan dia kelenti ujungi. Kan begini ya itu dimlong su. Ila isnai lagi baik ni nama begini kita buat yang footpath di you baik di kiu baik. Jadi yang kita kan lagi su di slap ya pralut. Kira-kira ni ke? Tapi dia begini bentar kau bagi lah sutu ikan ding posok bentar kan long kau ke root mau kan ikan ding posok silong root. Kan ding kau ke root ke bah kesinang ni semat ini bah ya kan ikan jing dia. Mau bagai bat ke jing bom sutjo. Sipor kilak hang suai itu ki bos naik super. Mereka ini pas untuk mentah kalau kia penan kami kena kelenti ban yat na po na mau kedeng panwan lang ba pamakaray kam to ter mo. Te habay di ba kani ka mentah. Hatu ka snong ka kloy mo ban sya ba namar kumang ii mentah kat kum ka smart city kilas dang ban wengi kini ki wayar ki ba senjor mo. Kilas dang ban bu di post ki ba he. Te hey garai lese kum ka dong ba pi amut ban yasim halor kani pade. Kum ba ka smart city mentah ka persyang ban yo ban wengi kini ki wayar ban penjerong Ese kam jing thui kalong ban kelah highway kini.
kata kayak kalau kata kebentar te mana orang kedua nama boleh kedik sok kalau kebentar eksis tiru di kalau kebarit mau kapak long fit tempat ni tak kayak intermediate lane ru mau kadang ni ke sok senang ni nama boleh nama ba on board side lagi tidak dikian sudah yang mentah lada kelah ini terkamu definitely kita tinggal baik yang ni melawan kang dia kumi tak kumi nak penjang deh nama tang bakal mental lagi kat no ke problem kawan ra nama bukan ni ke spill keleng jadi kena suruh nadu menstep hadu batasai mau 24 hours 24 into 7 kalau busy baik jadi orang ni pun tanya TikTok kali dia dulu ni bakal block baik na mentah habangiwan sekarang ni katakan jadi nadu nanti ada municipal office berwan terus ni lah block Juan menakan dia katain lain kra kain renjak tu nadu nanti dapat MES lah blok. Dia ni nak bereilat dia. Makanya sok dah ni kan gaya. Singilin. Double ni palawan berkelas kan. Tilada kan ni ka jing ya jong ni kitrok kan yai beteng ke serai ke senjam kimut benyasim kum ka dong. Kalau sekolah ni nama bang nilai asyap terus kata ingin masih bangin hak bersu. Ya setiap ni pun surok dah senang ni ingin pengen gini aku menurut dia tak kuat Boleh sebut.